Hallo en welkom by hierdie video oor stofiltering. Vandag gaan ons die verskil tussen die were en havenklousules ondersoek, twee kragtige gereedskap om jou data te vernou. Om te verstaan wanneer en hoe om elke klousule te gebruik, is noodsaaklik vir die skryf van akkurate navrae en die verkryging van presiese resultate. Die were-klousule filter individuele rye voordat enige groepering of aggregasie plaasvind, wat dit perfek maak vir die seleksie van spesifieke rekords. Die were-klousule kan egter nie direk met aggregaatfunksies soos SIM of Count gebruik word nie. Byvoorbeeld, jy kan gebruik select from werknemers were ouderdom groter as 30 om alle werknemers ouer as 30 te kry. Aan die ander kant, die havenklousule filtergroepe na samevoeging met behulp van GrouPy, wat jou toelaat om te beheer watter gegroepeerde resultate ingesluit moet word. Dit werk met aggregaatfunksies om opgesomde resultate, soos totale of tellings, te filter. Byvoorbeeld, select departement count as nie-employees from employees GrouPy departement haven count groter as 5 sal slegs departemente met meer as 5 werknemers wys. Om af te sluit, onthou dat die were-klousule individuele rye filter voor enige groepering of aggregasie, terwyl die havenklousule groepe na aggregasie filter. Deur were en haven korrek te gebruik, gee dit jou presiese beheer oor beide rou data en opgesomde resultate, wat jou stelnavrae meer akkuraat en effektief maak.